with Strela gi inong no ba episode asida mayam bu tarab no cheri ngasi fawbada Cook with Strela gi episode sing da mafam dagi malem da leiri ba mafam kaya dagi across the globe haiba tare cuisines mayam ama puduna na ngasi so anau ba ma purakadoi ni adugi excitement to galoina na introducing amuka na Danikesh. Thank you. So Danikesh ngasi se kayo na takbi doise. Ngasi se akoy na mamang the basic mayam siyempre ko Thai food po or Vietnamese po or mayam Southeast Asian aduga European gisu siyempre ngasi di kitang intermediate way ko ay di restaurant standard restaurant quality food ama ko adu same na ba ay recipe sing do breakdown to haija ge ko dishes kitang component khar budi yam kani ko masida sauce khara yaw gini potato dagi alu dai semba sauce or kani dagi khamena sin dagi sauce semba or dagi grilled vegetable aduga main oina dish di akoina chicken parmigiana hai ko worldwide oina famous obani masi chicken je akoina bread crumb tawra matung da deep fry tawraga deep fry mathak sida akoina nasagi tomato sauce to hapaga cheese hapaga oven hapaga cheese to melt to hanbane ko masigi dish chicken parmigiana haina mayam na khannerabani aduda kitang restaurant standard to ko di sauce ka hapchalaga grilled vegetable ka hapchalaga yamna I dasu pleasing way ko hek yeng dasu chaning ba dagi kanano ma impress tawning asu dinner gumba invite to boy ro lunch invite to matam impress tawning asu ko adugi kano da yam line na siam asi ko adu ahan the first thing foremost akoina howa matam da potato ga ko pure di patate hai ko afumika to akoina khitang smoke to dene ko sige alu se akoina horen phutla matung da khitang smoke to se kamai to ga matam da direct flame da dum mai maku siga yauraga ne mai da pet lokthokpiba yes aduga smoky flavor du maku to khadu lokthokpiba ko aduga kharasu thamauba aduga horen blender da hapaga takhairaga puree on thokte ne ko puree di patate hare tomato sauce amaga semgani ko tomato sauce yamna simple oiba Italian cooking boy ro khoi culinary da harga su ko basic tomato sauce tu ni ko masida yaudde se khoina tomato garlic oil aduga salt pepper lore masi basic ne ko adu khoina seasoning hapki ai cheese khara hapchen ge ai adu semdok ni mong da semdok pa yare ko adu sem na ba first thing akhoi cannot alu ja boil dok tho ase adu da thung kai tang chai hor se ko adu mai tharaga thung chai salo aduga songi si su thagalo si ek thagat paga ai okay 송기 시수 may tharo may tharo okay duga sida ai how tablespoon ani gum bahai re ko tomato sauce sem ne ko silai re duga masida dum garlic ani se koi Italian cooking the garlic se dum chop tok de dum saina thau saringai da dum hapai ko sidi olive oil ne aduna thau yam san bu su phatte ma di dum kabu sar ko sida dum ali ni sa pi gro ko natang ngarga khabai sina dum opi ber ko aduga I mathang dum ingredients sing do hapa ge mai ka ga dum sing garlic lere khaga khaitang jo law pa timing do ko tomato sauce dum hapchalaga horen magi salt pepper seasoning hapaga ta ki oregano mix ni ko ma se dum makhan season aba yai atopa brand mo or yare aduga dum locally market da phangba ko pasta seasoning har yare pizza seasoning season har yare oregano season har yare ma se dum yaw de se rosemary yarni thyme yarni oregano ko chili flakes adum yam de yarni yes adu ka yare aduga tobuda bo koina Italian cooking da di garlic se kahan de ko moi cooking da di garlic se apes maina manam magi horapagi khitang khara lakpa yes adu da sida dum khitang koina kahan da ba khoi na mu khitang ngau bahar ga di tilau sana ngau bahar ga di pajan munna ba ngawina adu gi difference tu ni ko kaba taraga adu tomato sauce oina natraga just blend to tomato idera si sauce oina dum phangbane adagi akoina blend to ge su fresh se akoina tomato kon ka se kai le ko aduna mu khitang tomato paste natte si adum direct sauce tu ne sauce si market da dum phangbane tomato sauce na dum thiraga ko akoina kisan gi ga chabu do ketchup aduna yes aduna tomato ketchup oidewa exactly aduna na chini yaure e ko may ama ingredients atopa ma yaure sida na just tomato se yes blend to okay si garlic se yare ko si hena ka halaka di manam nam thirani sida koina tomato se haijenge otora yes siro duga seasoning sing che chai ra ge ko lagi pasta seasoning bo ha ra oregano mix of herbs ni ko sa and chai biro dagi pepper salt pinch ama ko duga
tomato sauce ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ acidity ꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ sugar ꯁꯦ ꯆꯤꯅꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯏꯕꯤꯌꯨ half teaspoon gumba yes half teaspoon ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ sauce ꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2-3 ꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯨꯟꯕ ꯉꯥꯏꯕꯅ potato ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ potato alu boil tꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯏꯪꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯋꯤꯀꯣ ꯃꯥꯗꯤ any starchy root vegetable ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ boil ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯏꯪꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯍꯧꯒꯗꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕꯗ ꯊꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯛꯂꯥꯡ ꯊꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯏꯪꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ low flame ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯈꯠꯂꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯁꯥꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅꯀꯣ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕ꯭ꯔꯥ Italian ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯎꯠꯇꯅ ꯆꯥꯏ ꯅꯣꯔꯠꯇꯅ ꯆꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯥꯎꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯁꯦ ꯁꯥꯜꯁꯥ ꯄꯣꯃꯣꯗꯣꯔꯣ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯄꯣꯃꯣꯗꯣꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯣꯃꯦꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ cheese grate ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯗꯒꯤ cheese ꯁꯤꯖꯟꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ cheese-ꯀꯤ rind ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯇꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯟꯈꯤꯕ ꯃꯦꯜꯠ ꯇꯧꯍꯟꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔꯗꯣ ꯑꯦꯟꯍꯥꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯛꯑꯅꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯁꯤ ꯂꯩꯊꯔ ꯊꯝꯃꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯂꯨꯁꯨ ꯃꯨꯜꯂꯝꯃꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯌꯦꯁ ꯄꯣꯇꯦꯇꯣꯁꯦꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯣꯀꯣ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯖꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯔꯠ ꯂꯥꯎ ꯆꯪꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯨꯟꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯏꯅ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯩꯅꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯖꯔꯠ ꯂꯥꯎ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯤ ꯃꯨꯜꯂꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯊꯠꯂꯁꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯍꯩꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯔꯥꯏꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯍꯟꯕ ꯃꯀꯨꯗꯣ ꯀꯥꯍꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯃꯣꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯀꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯐꯨ ꯑꯃꯃꯝꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗ ꯑꯂꯨ ꯂꯧꯔ ꯆꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯖꯦꯀꯦꯠ ꯄꯣꯇꯦꯇꯣ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝ ꯐꯣꯏꯜꯁꯤꯗ ꯌꯣꯝꯃꯒ ꯖꯦꯀꯦꯠ ꯄꯣꯇꯦꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯝ ꯂꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯍꯟꯗꯣꯏꯖꯥꯠꯅꯣ ꯃꯨꯔꯞ ꯆꯪꯕꯗꯣꯀꯣ ꯌꯦꯁ ꯌꯥꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯁꯦ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯌꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯨꯔꯦꯗꯤ ꯄꯇꯥꯇꯦ ꯄꯣꯇꯦꯇꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯄꯇꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀ ꯂꯦꯇꯤꯟꯒ ꯈꯇꯪ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯃꯨꯊꯈ꯭ꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯕꯣꯜꯗꯨꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒꯦ ꯀꯥꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯤ ꯀꯥꯍꯜꯂꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯀꯨꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯀꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯁꯦꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯝꯍꯧꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯀꯥꯕ ꯃꯄꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯍꯧꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯃꯣꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔꯗꯣ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯗꯥꯅꯤꯡꯀꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯩꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯦ ꯄꯣꯛꯑꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯗꯥꯅꯤꯡꯀꯦꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦ tomato sauce is almost loirabniko nangjalle mase duga masi akoina blender da takhai bi ko potato se ngak tara potato ne ai ingredients sing do haijara age ko potato se hapchalani duga spoon norsi sagi garlic ama hapase ko duga salt se khara pa ko teaspoon black pepper se khara pani duga kuina cream se khara pi ko fresh cream adum difference adum urangani mamang da koina sem gi myam da na asian gi sem da na mu cream gumba se kya season ade ko adu european gumba season of western da na mu cream gumba butter gumba garlic adagi olive oil si gumba se cheese sumba se an change ko lere ko diba thau khatang hapa yai ko thau khatang hapa si nasai di season is koi extra virgin hatani ko thau se extra virgin olive oil aduna healthy su dum hoiba ko se ta khaira age ko
ꯄ꯭ꯌꯨꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯜꯂꯦꯀꯣ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯃꯍꯥꯎ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯨꯟ ꯄꯥꯏꯔꯣ ꯌꯦꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟ क्वालिटी ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯇꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯝꯍꯧꯕ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯒꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯤꯁꯂꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯅ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯇꯤꯡꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯤꯁꯂꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯐꯪꯕ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤ ꯄꯣꯇꯦꯇꯣ ꯄꯨꯔꯦꯗꯤ ꯄꯇꯥꯇꯦꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯣꯃꯦꯇꯣ ꯁꯣꯁ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ tomato sauce lore masi ai bowl amda transfer torge ko tomato sauce se hoi aduga potato se hana torage yarabo sisida adu mulle ai ngasai de olin fajana ole mulle thau yam leitaba oibedo lore yam kamaina hazik haiba khar hairakadore mahause creamy yam oibuko aduga ne kaideno khani butter manam wawanameba nambane ama oinamba haigadra mahawdo kaino di khangma ngamdaba makhan makhan mahaw flavor matang matang lakpado yam oinamba myawe ya tomato lore is hapselage ko volume da transfer torsi aduga final step yausala bani ko chicken prepare to bodo koi keno torge leire the sauce ani to leire ko tomato sauce and potato sauce ko ani je dum store to thamba ya doira tomato sauce ti yani adum ya ani se dum nong nini adum thamba ya ko so thudo ko kai like te du gi de sina chicken deep fry to nam ne ko thau saba ngai boina chicken je kamaina preparation ya kara kam lai than adu medium da thamase yare adu si preparation to budai haijage ba ko aham da khoina yerum je laurani ko yerum je phajana whisk to biro sim parga okay yerum je whisk to re ko duga sina bread crumbs ni ko adum market ta irailan company yes panko bread crumb season ari su are duga regular bread crumb season ari su are bread crumb sida koina black pepper kha chai rani salt khara chai ro pinch amam ko adagi morok khatang saba pamagana khayam happy ba yes morok khara chai rasi duga na sai gi koina seasoning do ka all purpose seasoning season agera ko khara chai birani ra asi na tot pi ba silere ko pathangda koina chicken je prepare to ko chicken je koina chicken breast se lowre na ko aduga mayai sida butterfly to thopa hai ko mayai sida koina thang chi torga pan na khai ra da yes tangkhai ta thopi ba okay si tangkhai tar matung da ne ko koina oven da masi koina bake to deni ko bake to sida koina oven da dish ama da ka oini aduna ko gi tray oigera baking to buya ba dish ama ko lobira matungda masida first akoina to de se yerum sida hana dip to ko yerum sida phajana dip to je soina okay yare bread crumbs sida ko khakana namjan bi ko napsan na ba napsalle duga excess e kadang shake to biramba duga thaugi ngak tham bi be ko thaugi sabreng se kitang hapaga almost yari ko minute ani gumba le di yara chou la ra kan da yari se da yes ma chou laur khini ko ado meanwhile I cannot torge ma horen sigi taw lor lok thok na ko plate am da khona tissue paper thamaga extra oil to absorb to na ko ado happen in bira mo du ko khona tissue paper hap ko adam da extra oil to absorb to na ba dudi si su thau si yare duga thadar si ko thadaba matam da yam careful oina akhoi rom da thadadaba thau si smai to thadadaba sum mamang rom doina thadagi ko
ꯑꯩ ꯑꯇꯩꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯒꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡ ꯀꯥꯒ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯐ꯭ꯂꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3-4ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯁꯔꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯩꯒ ꯀꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯗꯥꯃꯤꯀꯦ ꯃꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯊꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯊꯧꯔꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯊꯔꯣ ꯂꯣ ꯐ꯭ꯂꯦꯝꯗ ꯊꯝꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯟꯅꯕꯀꯣ ꯃꯀꯨ ꯀꯥꯁꯟꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯨꯟꯅꯕ ꯃꯨꯜ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯒꯣꯜꯗꯟ golden ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ Okay. ꯌꯦꯁ bread crumbs ꯌꯦꯁ Japanese ki ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅꯦ sina phabra ꯄꯦꯟꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯝ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯗ ꯑꯃ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯗ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯦ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔꯂꯤ ꯁꯥꯏꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯀꯔꯤꯗꯒ ꯁꯦꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ ꯀꯪꯍꯜꯂꯒ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯣ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯟꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅ ꯐꯔꯦ ꯌꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯑꯦꯚꯦꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯄꯦꯟꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯝꯁ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯂꯤꯞ ꯇꯧꯔꯣ ꯇꯧꯒꯦ Yes. Yes. Machu yam phajare. Machu phajare. Yara amni ko da. Laktho ase du mulla bane. Mulla da. Mulle. Kunjang di ko de. Queen chang dam. Adi. Am thu dish. Go long. Okay. Nang masi taw boy na ko. Ngai boy na may lekthar si may lekthar tham si som ta thang dokra si. Hai. Duga ai na sai gi dish to ahan ba mo ai assemble tawrage ko. Yeah. Masi ta ka di se. Koina. Chicken sine. Mozzarella cheese ni ko. Masi pizza cheese so hani ko mayam na. Isu irai line phang bani do. Guna sai sem gi ba tomato sauce to ko. Du lai re. Spoon am lo si. Sana oti ro. Duga hojiki chicken do ko. Hapiro. Duga. Taksida. Sauce. Generous amount ko. Then hapiro. Yan phazon hape yamna. Okay, slide hai. Duga. Sai mozzarella cheese to. Tab to chai biro. Okay. Kare ko. Masi oven da 180 degree Celsius to ko. Adam minute manga gumba changani ko. Cheese itang melt to handa chicken hare mulam ni sauce hare mulaba pot ne ko. Just magi mathaki chicken chitang cheese itang melt to. Okay, flip to ya re. Mai kitang lekha piro ko. Di ai si oven da hapchalage ko. Yeah. Okay. Yes. There. Handu khasi ko. Yan sai ko. Thamo. Duga last ki oina ko. Nasai. Si kitang sa halaga na. Koina. Sol ketam hape. Tilo manani ko. Tilo sangbado. Sol ketang hape sina kobi je koina veg ki mong da ko. Singju ga to matam da ko la jabi mong do. Amai sobirani. Duga pepper kha chai ko. Moi in season na ba herbs haigadra sumaina kaino singsa. Adum hape manne. Manai.
black pepper gumba Uh-huh. masa dani kes na habdo mo yam seasonable sing Black pepper. Yes. adagi pasta gi sum basima oregano gumba mi yam sing Oregano. thyme Yes. gumba Meanwhile, okay, chicken do oven the yauri ko na side dagi. Si almost yara of ni ko melt to hore. sakna ram phazai ba khoi chicken si Okay, si grill to yare ko. hai Chicken ching atang minute am ga thamse minute ama tham ngai si da ne ko. Akoi ne salad ama sem ba yai. Adu gi salad to sem do se ko. Bowl ama lorga. Very simple. Tomato ko. Adu mai khitang lai thar li ja sanu dum ko. Kapiro. Duga wedges wena ka ko. Okay. Tomato le ko. Duga olive sisu dum khaita thokera. Sana round soikera ko. Dum rough chop togera. Kapiro. Duga pasta seasoning, oregano, herbs, mixing the ko. Salt, pepper, oil kita hape ko. Oil and morok pamagadi. kitang da Yes, morok kacai ko. Duga jadi nak toast or ko. Meanwhile adu su flip to ko yara ani ko. Ina sa hije gi duni restaurant standard dish ni na component kitang yama ni ko sida dia. yummy Yes. sam na kaino ma thai salad ma sem banat lag tre Yes. Ito si ko may kitang lesa payar. Sila ya. Si almost sisu hapak payar ko. kabak kabak Kabuk. Bisa na. Ito si ko. kabak karam to ma le Yare muta payar, mutalas. yata Ito. Sa pagare. Benda jasan ko. Okay, makasida. Sagi potato sauce tu ni ko. Ready patati. Ma. Mga ako mahapos ko. Diba? yam na na to wan Sauce dele makada. Plate siga sauce siga masak mana rin na ta. adune Chicken siya hapos ko. Diba? Sige. Cabbage siya ko. Real cabbage siya. Okay. Diba? salad sukar happy ba Yes. Complete dish ni. Tapos yung naharga di mo siya. plating kasi as Yes. I know mo doon her paya ba chance lay ba Yes. Tuwa na to. Kada hirap din. Twist to biro ko. wow Yari. Si diba? Ito. Ito sauce yung matapos kita. Sana hapa mo yan. Diba? Pagpada. Season si kitang ko. Matapos kitang chai biro. Kaino sika
potato sauce haigadra. Siga puna chadoiro da Yes, adum natragana. makhan yengo. Adu mu namaga, adu yaudabida mu namaga makhan. Hajuna man de yawe. Aseng mo yam yawe. Chicken Parmigianna. Kaino. Asin masu yaure ko. Awa bijari ko maino doino. Kaino ka mo yeng. Dei sauce si kita ngam hen Hapya. hapwa. Yes. Doin yauda asin masu yauba, atum masu yauba, morok kita morok sum thakta chai ki bagi ko. Aduga cabbage si judum keno siga potato sauce siga dum to la chabu ko. Doin sure protein yaure, starchy carbohydrate yaure, fibers yaure ko. Complete meal ne ta sing har ga di mase. Chaka chaning dum ne replace to matam da dum yaba Si ma pol. chaba dum lunch ka dum. Yes. Complete lunch ne. Dam da chaw. Chi su jawa. Haba. Ai no pam da to. Choba. Dune chi hawe ba. Yang kan kuina su chang ba na te da. Kuina chang dam ne. But component yam ba gi. Component nyam ba. Planning am phasa da ba Yes. chang ba male. Kai kai sin matam da na si tok tho ba. Horak pa da potato phut ba ado mayam do. When adu ready le di ko sauce ready le. Sauce ni ready le di dum lai ba. Do na tabida Laibadagi hawradi ko. level ho ho. Ado Danikesh last na si dishe amtang akhoi gi kaina ram dai makeup sida happy explain tok thok biram mo. Okay, masi chicken parmigiana haina mayam na khangna ko worldwide yun na khangna ba Italian dish ni adu dai na kitang modify tok thok pani ko. Nasai gi potato puree khara hapchalaga nakanda tomato salad tomato and olive salad ka grilled vegetable khara hapchalaga complete meal ama sim ko. Adu gi dish tu ni masi. Thank you so much Thank once you. again, Thank Danikesh. Yamna nungay ba makan gi. So cooking se ay na adum Punjab duni ay gi wakanda yam serious oi ba yam lubo ina khalamba do. Hazik thonga ga Danikesh na takpira ga yam lairak pa aduga yamna process yam enjoy to ba ya ba process am oiram ba dumak thengna ja ba hai gadra natraga na tamja ba hai gadra. Ngasigi episode sibu yung biriba Cook with Strela gi viewers sing dasu yamna nungay jaba hai tare ngasi phawda support to birak pagi damakta aduga tongan mafam dagi ekhoina purak liba cuisine sing se loina mak try toraga yung biu ngasigi sibu di kitang restaurant level hai gadra thaina ni kitang basic oiram bade kitang dang lukhat pahora bani ko class e adu oitaraga so yam pana lubadi natte. So try toro yung video mayam aduga any comments or suggestion natraga thonghanning ba chinjak or dishes lay taraga su sungsoy dana akoy impact it through dagi haibirak na ba su haizari. So thank you so much once again. Bye bye.